with asset by Goldtech process. Hey, hey, sulfur is burning excess air in the burner to produce hay, sulfur dioxide. Oh, hey,不学的人那是过来当咱比干的，是过路的干别动没。follow mom be. 一路来比那个你。Ania male he no pang zir lai repin kan sa. Oh. Cumi tak cuni helai LPS Vision, Aizol tanga tahan kanun kan la chan hi. Follow mom te ve ke ni zir na run tlom tak ta merun tlo. Follow mom le me ya. Kan ba chang sang em be. Sar he da hian no pang te thuaka. Le khajir lai hi ada thayanian ti achan ta ka chu chir dup diak deu maya lungkan vom thoi maya chu ti hang chu nan jir lai bu mi kha le kha kha a thun jung jung mai ti ani deu re ngam mi ting ti he chu pathian pek talen ni ka thia ani mo hei hi mi talented deu mai ni a hria te hi sar hria ta nia jirna run ro a po hian heta hian alarin mi ten an bor ani ti chu sikol no pang te engjat nge inei re khoi kumela hian zir lai kan vain zaruk kan tling ta chia lo deu leka zanga le somriat borwel kan ne ani mo ti chuan hei no pang te forma te ben Einstein ti an je ga enge nei phuat chani nei karing he chu scientist Albert Einstein he ka ngai san em awangin Einstein hriat reng nan he school ka tin ani top mai ani mo kan han phur lo theilo an lo rep ve tat maya nya kan rep lut lo chau ani ka kan zir lai poi mo em ania ta han a chevel Myanmar kan zo fa te u naw te hian jirna eng tiang te nge puwan lo hriat hian local pui ni ti chu kan thlir don ni lo thlir zel te To remove the impurities, especially arsenic, the gas big parts of our tower, both with Tara table bar. The mixture of sulfur dioxide and excess air, free from impurities, is passed to the dying tower and dry by spray with concentrate sulfuric acid. Outside, mixed with excess air, is passed to get chamber containing plectinites, asbestos or vanadium pipe at the temperature of 450, 500 to produce hay. Sulfur trioxide, equation yi chippa hay. Sulfur trioxide easily dissolved in 90% concentrate. Sulfuric acid to form the hay, only on the hay. Equation yi chappa hay. Don't let it mix with water to obtain the acid of any concentration of hay.